Chibai vek ule chulkar thar tho tan ni kan lo chuang kai le ta a veina ma ni na rang ranga te kan peng dar le do na vein kan nun kong roi tu tan te phung rin tlak ti thu pui mangin pathian thu kan ngai thla ho le don ani he thu hi lalpanin kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia thu fing te bung som ni chang som ni pathum thu hi lo ngai thla ila buk na dang dang hi lalpa mit mu a thilten omania khin dik lo hi a thalovani lalpa na thu mal som ro se amen tukina hian thu pui pui mo tak kan zir ho le don ani mi hring te hian mi hante zung hi kan ching vek maya mitin hi te tu vek kan ni a tu ma ero chu kanin te tling chuang leilo kan ngai tu na khol kan thinking faculty hi kan exercise na sat po le thil zel din le suang tu lok thiam na critical analysis kan nei hi achak tula zirna poimo na tak po thil hisab le ngai tu thiam na kan nei te hi zirna na min pek zel khani a ma se invent thiam lo chuan ngai tu na roi koi tu negative mind min putir tu ani thei thung ani bible hi pathian thu thunung kan nun dan te kan thil ti te kan soidu zong te na dik bera kan nga ya achan chu engkim bul chu pathian ani wangani athu hian kan nuna mun poimo ber alu lo theilowa chuti lai chuan khovel kal phung le suk thek wal li trend te postmodernization ideology khothang rama anvorlar em bible zirtir na kal zonga zirtir na lo lar chomek engkim hi athaber dik ber om theilo mimalin du thanna le experience ran theu kan neya mimalin moi ati te dik ati te tha ati te hi athalo kanin ti sakngot theilo athirna chun athaber te fung dik ber chu mitinin kan neyani chuwang chuan tu te emote fungkha midang trom tir kherlovin adu zong tha ati le dik ati anga te na man ve hi adik nani midangin ante sakin adu zong an thak sak turani lo ti ang chi ngai dan hi alo chuaka chu ideology chuan mi ne thui ema hewang hian mi in a thirna christian na hi dikber thaber angai lo chuan ama miltur atha ati apiang apom mayang antia he ideology wang hian khotlang le america rama phei chuan christian na atlu chemeka pom alo nuam sia zalen chak sap ho ril rem zong tak alo ni wang hian ami khoi ana a mizo te jinga po he ideology ina ane ruk to hi tam takan oma christian ram kan ni angle tlongai pol te po christian na nena in suizom tlatakan kalawang hian anin puang lo mai po a chutiang ang ngai tu na le ngai dan nei chu kan rama po tam takan om to ti hi kan riat apoi mo ani hemi rula hian te na diklo kan man hi atam hle bok ome tu te emochan chin mi soi kan riat thoi side khat lek mangin mi nun pum pui chu athu ber ang hrimin kanan te ngal ngota kan ril ru in nitlata angai laklo to phei chuanin te fung diklo kan thinlunga tangin kan phor to maya kanan lek kuala mudikle in kan la in khezuya kanan tang ru ngal ngota te fung diklo kan man chuan mi kanan chuzui ngala ma se thil akal thui de leka miril ru hliam tu thupa choi ngai don toy din muna chu chuan min da le fo thin ani abik takin kan social media kan thir phei chuanin tiro u mizo community social media hian thil hi a viral na sa thei si a tunlai khovela information achak to ema wang hian internet kal tlanga information kan mu zong hi thudik ani veklo thudik tam tak omma se ani veklo ti te po hi kan hriata hot zong ngei zong te beina atana mangtam takanom ti hria ila engkim hi thudik le thutaka ngai ngal ngot tur anilo ahim lovani
comment kan pek dana te po hian film khurila chia al khongai na tel lo chuan mi chunga in sum thiamila te phung dik ber pathian thu nen kan thlir kop thiam phei chuan kan ha damin kan ti tur le ti lo tur te kan ti om le ti om lo te po kan thlir thiam zelang kan zuan ma in kan tlak na tur I en ma sa zelang u buk na dang te na rang hi mi hengin kan lek chuak thina pathian thu atang ani lo chuan asual fu thin lalpatan thilten om ani theya chuwang chuan te fungrin tlak pathian thu atang zel engkim hi kan thira engkim hi kan mu thiam apoi mo a mi nun buk tlinglo ngal ringot emo te tlinglo ngal ringot emo lovin thudik kan riat ma chuan mi chung changa comment kan pek te po hi in sum thiam ri ila tin mi chu alo sual hle a chanchin kan riat te po alo dik lo nge ani po in ar chu ka tui lo chut ji rep ai chuan khongai ngai tong trai sak ngai tharau lama pachiat na nei mek te po an lo ni theya chutiang ang chuan pathian thu atang zel engkim mi kan thlir lo chuan mi hring hian te kan dol lovani lali suwa po in khongai na mangin romin rel sakin min te lo selang chuan tu ma hi kan nung zo lowang chuwang chuan tukina hian ring tu te ka atanga choka moi te po hi kan zon thiam apoi mo zel don ani kan khovel hi jim tola internet khovel kan anti mai po hi ni to lova virtual wala tak kan lu to wang hian engkim hi omhuna tang thil kan movek thei to chuwang chon kan thil mu zong le kan riat zong hi pom duakin tlak du lo hian thudik le thurin tlak te kan riat phut te po hi poi mo ni ti kha tukina hian kan zir chu thar le apoi mo o me lalpana thu kan zirte kan zatan mal somro se amen itong tayang lalpa kan pathian chungnung ber min mangai tu tukina hian chulkar thara te fung dik te fungrin tlak ti thupui mangin ithu kan lo zir ho le ta kan tan hian avan poi mo em lalpa mi hing chu kan judgmental sia nima selami kan te tlin lo ang tho hian mi po in min lo te tling lo thina chungte chu kan haider lui fo thina lalpa chu tiang ang chon mi hring te hi kan in humam lui thina ni khongai takin hethu cha mang hian midang kan soisel ma in ma ni ngum khak te po in muchianga lalpa kan ti om le om lo te po kan thlir thiam zel theinan imi te hi min tran puila midu om zo ka min siam thawang che min sandam tu kan lalpa isu mingin kan dile amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen nuam le vek ule